Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri wayo w'Ubutabera yatangaje ko yiteganya kujya kurega Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC International Criminal Court. Minisitiri Costa Mutamba umaze iminsi yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabitangaje kuwa kane mu kiganiro giranye n'abanyamakuru b'itangazamakuru bikorera i Kinshasa. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'urubanza ubutabera bwa gisirikare bwa RDC bwakatiyemo urwo gupfa abayobozi bakuru umutwe wa M23 nyuma yo kubahamya ibyaha birimo iby'intambara ndetse n'ubugambanye. Kinshasa imaze igihe yarijurunditse u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame ivuga ko ari we uri inyuma y'uyu mutwe. Maze imyaka irenga ibiri ugenzura ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Minisitiri Mutamba Constant yabwiye abanyamakuru ko RDC iteganya kurega Paul Kagame muri ICC, hanyuma uru rukiko rwakanga kumukurikirana igahita yivana mu masezerano ya Roma yarushyizeho. Yagize ati umuyobozi w'u Rwanda Kagame turi gukora ibishoboka, tugiye kumurega muri ICC, bizaba ari ubwa gatatu RDC ineze abantu bakoze ibyaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bw'igihugu. Kagame by'umwihariko niwe uzaba uwa mbere. CPI ati nitamukurikirana tuzasaba umukuru w'igihugu akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo kwivana mu masezerano ya Roma. Kongo Kinshasa ishinja Perezida Paul Kagame gukorera ibyaha by'intambara ku butaka bwayo. Kinshasa iravuga ko iteganya kumurega muri ICC mu gihe u Rwanda rusanzwe rutabarizwa mu bihugu byashyize umukono ku masezerano ya Roma yo muri 2002 ashyiraho ruriya rukiko rw'Irahe mu Buholandi. Ibi bisobanuye ko rudafite ububasha bwo kuburanisha umunyarwanda uwo ari we wese. Mu yandi makuru, Joe Biden hatewe impungenge na Donald Trump mu gihe yaba atsinzwe amatora nyuma y'uko mu Gushyingo uyu mwaka 2024 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe amatora ya perezida. Joe Biden usanzwe ari umukuru w'igihugu yatangiye kugira impungenge. Izi mpungenge za perezida wa Amerika Joe Biden yagize ngo nizuko atizeye ko hazabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro mu gihe Donald Trump yaba atsinzwe amatora. Ubwo Joe Biden yari mu kiganiro yabwiye CBS News ati Trump natsindwa nta cyizere na busa mfite. Trump ibyo avuze ati abakomeje abivuze koko, ati ntabwo tumuha agaciro, abakomeje ibi bintu byose ati bijyanye nidutsindwa ati hazameneka amaraso. Ibi Joe Biden abishingiraho ko muri Werurwe 2024 Trump yari yavuze ko mu gihe atatsinda amatora hashobora kumeneka amaraso mu gihugu. Ku rundi ruhande abashinzwe kwamamaza Trump bavuze ko ayo magambo yarebaga by'umwihariko inganda zikora imodoka ndetse ko yakuwe mu mvugiro cyangwa se context yayo ku bushake. Gusa abademokrate barangajwe imbere na Joe Biden bakomeza bashinja Trump ko ibyo yavugaga atari ibiganisha ku bucuruzi nk'uko abo ku ruhande rwe bakomeje kugenda babivuga. Muri makuru icyifuzo cya Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo ku mubano w'u Rwanda na RDC nyuma yo kwemeranya agahenge. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yatangaje ko yifuza ko agahenge kerekeye impande zihanganye mu burasirazuba bwa RDC iki gihugu cyemeranyije n'u Rwanda kaba aka burundu, hanyuma ibihugu byombi bigafatanya mu gushimangira umubano wabyo. Ramaphosa yabitangarije i Rwanda muri Angola aho kuwa kane yagira uruzinduko rw'akazi yari yatumiwemo na mugenzi we Joao Lourenço. N'uruzinduko perezida wa Afurika y'Epfo yagiriye i Rwanda nyuma y'iminsi mike yabera inama y'abakuru ba diplomasi b'u Rwanda na Congo mu rwego rwo gusuzumira hamwe amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC. Muri iyo nama yo ku itariki 30 Nyakanga intumwa z'ibihugu byombi zemeranyije agahenge hagati y'impande zishyamiranye uhereye ku itariki ya 4 Kanama. Nubwo aka gahenge gatigeze kubahirizwa, Perezida Ramaphosa yavuze ko kuba karemejwe ari byo kwishimira, avuga ko bibaye byiza kaba aka burundu. Intara makuru by'abanyangora byasubiyemo amagambo yagira ati nagize amahirwe yo gushimira Perezida Joao Lourenço kubw'imbaraga yakoresheje kugira ngo agere kuri iki gikorwa. Kuri ubu icyitezwe ni uko aka gahenge kahoraho, ikindi ibihugu birebwa n'ikibazo bigakomeza gushyira ingufu mu gushimangira umubano. Cyril Ramaphosa yunzemo ko mu ruzinduko rwe we na Lourenço baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Afurika y'Epfo rero ni kimwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC bifite ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru aho zifasha ingabo za RDC mu mirwano zihanganyemo n'umutwe wa M23. YouTube na Facebook VOA Radio Yacu.
Amakuru y'ibiyaga bigari. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yahaye uruhushya umutwe w'ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO gutiza ingufu ingabo z'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Temistokle Mutijima araduha inkuru irambuye. Ubufasha bwa MONUSCO ku ngabo za SADC nk'uko aka kanama kabyemeje bukubiyemo ubw'ubufatanye mu bikorwa ubwa tekinike n'ubw'ibikoresho. Umwanzuro nomero 2746 wemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama uko ari 15 uvuga ko aka kanama kemeje imikoranire ya MONUSCO n'ingabo za SADC binyuze mu guhuza ibikorwa, guhanahana amakuru n'ikoreshwa ry'ibikoresho n'ubushobozi bya gisirikare bya MONUSCO mu karere izo ngabo zoherejwemo kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo. Ibyo ariko uyu mwanzuro uvuga ko bigomba gukorwa hanitabwa ku mutekano w'abakozi ba Loni. Inyandiko y'uyu mwanzuro iragira iti: ubu bufasha bukubiyemo inkunga mu bya tekiniki igamije kurinda abasivili, gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifatiye ku ntambara ndetse no kwambura intwaro, harimo ikoreshwa ry'indege za MONUSCO n'ibindi bikoresho byayo ku mpamvu z'ubuvuzi no gutwara inkomere z'abasirikare ba SADC. Harimo kandi guhanahana amakuru n'ubutasi bugamije kubungabunga amahoro. Nk'uko bikubiye muri uyu mwanzuro, uru rwego rwa Loni rwashimangiye ko itangwa ry'ubufasha nk'ubwo ku butumwa bwa SADC rigengwa n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo ndetse n'umukuru wa MONUSCO, bigakorwa binyuze mu bwumvikane bwa hafi bw'abagaba b'ingabo ba MONUSCO nabo umutwe w'ingabo za SADC bitabangamiye ubushobozi bwa MONUSCO bwo gushyira mu ngiro inshingano zayo. Aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye umunyamabanga mukuru wa Loni ko bitarenze itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka yakagezaho raporo ku bimaze kugerwaho n'ingabo za SADC. Kasabye kandi ubuyobozi bw'ubutumwa bwa SADC muri Kongo nabwo kuzatanga raporo y'ibikorwa harimo n'imikoranire na MONUSCO bitarenze kuri iyo tariki ya 15 y'ukwa 11. Uhagarariye Sierra Leone ari nawe perezida w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa 8 yashimye ubumwe bwagaragajwe n'abagize ako kanama mu biganiro byagejeje kuri uyu mwanzuro. Yagize ati: ibi biragaragaza ko aka kanama katirengagije ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu yashimangiye ko uyu mwanzuro ugamije gushyiraho uburyo bunoze bwishyirwa mu ngiro ry'ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere hagamijwe kugarura amahoro. Izo yavuze ko zirimo n'amasezerano yo guhagarika intambara guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo biheruka kwemeranyaho bifashijwe na Angola. Mu itorwa ry'uyu mwanzuro uhagarariye Ubwongereza yasabye ko ubufasha MONUSCO itanga butatambamira ubushobozi bwayo mu kuzuza inshingano. Avuga ko ibyo bigomba gukorwa hubahirizwa byuzuye amategeko mpuzamahanga bitanabangamiye umutekano w'abakozi ba Loni no kutabogama kwabo. Ambasaderi James Kariyuki yagize ati: amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo arashoboka gusa binyuze mu biganiro bya politiki. Turashima amasezerano y'agahenge yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 yumvikanyweho na Kongo n'u Rwanda, kandi turashimira Angola ku muhate ikomeje w'ubuhuza. Turahamagarira impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo akarere kagere ku biganiro bizana amahoro arambye. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika we mu gutora uyu mwanzuro yagaragaje impungenge ko itangwa ry'indege n'imodoka za gisirikare byo gufasha ingendo z'ingabo za SADC bishobora kongera amakimbirane mu karere muri ibi bihe bitoroshye by'intambara. Uyu yavuze ko aho kwagura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, impande bireba zigomba kwibanda ku kurangiza intambara. Ibyo nabyo bigakorwa binyuze mu biganiro bya Rwanda no gushyira imbere ko bari muri iyi ntambara baryozwa uruhare rwabo mu ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Robert Wood yanagaragaje impungenge ku mutwe wa M23 ugikomeje imirwano, asaba u Rwanda guhagarika bwangu ubufasha ruhizi nyeshyamba. Aha yagize ati: nubwo hari intambwe nziza yatewe, dutewe impungenge n'amakuru y'uko nyuma y'itangazwa ry'agahenge umutwe wa M23 wo wahise ukomeza imirwano, ari nako wagura ibice ugenzura uhonyora nkana agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi. U Rwanda rugomba guhagarika bwangu ubufasha ruha M23 rukanakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeye kandi Kongo igomba gufatira ibihano ubuyobozi bwa FDLR n'abayobozi bayo bakorana na FDLR. Leta y'u Rwanda ariko yakomeje guhakana ubufasha bwose ku mutwe wa M23. U Rwanda kandi ruhakana kugira abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe raporo zitandukanye zikomeza kurushinja gutanga ubufasha kuri uyu mutwe w'inyeshyamba no kohereza umubare munini w'ingabo n'ibikoresho kurwana ku ruhande rwazo.
u Rwanda ntacyo ruratangaza ku itorwa ry'uyu mwanzuro. Icyakora mu kwezi gushize kwa karindwi, ambasaderi Ernest Rwamucyo uruhagarariye muri Loni yari yagaragaje ko rudashyigikiye ubufasha bwa Loni ku ngabo za SADC muri Kongo. Uyu yashinje izo ngabo kubogama no gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye kwirinda kuba umuterankunga w'imitwe y'abajenosideri. Ejo ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha leta y'u Rwanda kugira ngo tuyibaze icyo ivuga kuri uyu mwanzuro wa Loni. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yadushubije atwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko byaba byiza tuvuganye n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda uri Kigali kuko ari we ufite inshingano zo kuvugana n'itangazamakuru. Nyuma yaho twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda, ariko ntiyitabye telefone yacu, ntiyashubije n'ubutumwa bugufi twamwandikiye kuri telefone ngendanwa. Ejo kuwa kane, impunzi z'abanyekongo batuye mu nkambi zitandukanye mu Rwanda bibutse bagenzi babo bishwe mu bihe bitandukanye mu ntambara zo muri Kongo. Ku rwego rw'igihugu iki gikorwa cya